e koma de ya che medi tum na mbom na no ma ho kwan se wo bakoya de awokofa nsusanso bone e de abra oni padua ana wo kra titiriu ni ahyenkafo a enne nyame ya de nyame cha adum no wabie kwan a enne abanfo betimi akwaba Easter yi ade esremo yen bambo mu de ya hoboa pa ahosiesie pa se ye behwe se obi biara obewura mansin mu ne bambo ehu hia ye eti oba enhihye a edi egu akwan mu no bomo de adi suman na afọ so a omudi nkrofo eba ekọ besere ob se bi pentem akọ aba besere ho oto obu ase a driver ni papa ene de watimi akọ aba bedu fi obeto da busuafo ti esere mo omo ti sie na ti a omo hwe se overtaking rough road safety force so as eya adwuma security so be eya adwuma any yenuanu motors unlicensed motors na manfo de ba ha be di dwuma ebe ha adwen no afi ye ba obi ate ase se eno de ensa so mu a eji motor na ade adi se na wie na ansa wo sabeka motorbike zaunim se unlicensed motor a menfa ntwiniti wo ko mamu hakura na bambofo no ya ye krado ya ye ready say so wo oba so de bia no ye de mra no e be hia wo na de sere ameka kire manfo wo tie me se omuni so mai na ye so timi mom ho ban na ma ye o ye nuanu bia omo ya wadwen bi wo ha esi ajo obi mobile phone me mfie na atwa mu no ye se ka atwa me sem mfie num atwa mu na afi sai na nyina no ya de yani atofom na yesra wo se why wadwen sa se wo bi di sa adwuma ne dia ene na mesra se emakra san se ya hwe security preparations ya to ho afi mu tokro bia mu as we speak we have about 100 police motorbikes beti be wura tokro bia mu enti ba bia o hye bia we can fish you out. Any other gadgets are they be adwuma until you can hide, you can run, but you can't hide. The message of say omoba na omo tu omo me da mas say ene awie national operations director oba deployment be chassis until yen man senior hwe nim say at least 500-600 security personnel there. Yes, out of the 1,200. Yeah, you have 7 major towns they be deployed. Any other areas here, I know they between Moso, or Casafidi, so go for security reasons. And then, okay, will be a hoodada. What draining the opposite it's at least 500 to 600 security personnel there. 7 major towns maybe. Including garden and other events across the municipality.